Kao po pravilu, što je veći indeks telesne mase, to je operacija kompleksnija. Sa druge strane, što je veći indeks telesne mase, to je veća potreba za operacijom. Znači, mi ne govorimo o tome da li pacijent ima 20 ili 30 kg više, govorimo o indeksu telesne mase, odnosno visine i težine, odnosno telesne mase. Prema tome, kada su u pitanju ekstremno gojazne osobe, da bi se taj rizik smanjio, vrlo često se razmatra opcija etapnog lečenja. Etapno lečenje znači da ako pacijent ima indeks telesne mase 60, znači ako je recimo 165-170 visoka, ima 200 kg, onda se razmišlja o tome da se uradi jedna pripremna, manja operacija, sužavanje želuca, da izgubi 50 kg, 60, a posle toga da se uradi još jedna operacija, bypass, da se napravi konverzija sužavanja želuca u bypass i da se time redukuje još dodatnih 50 kg. I to je za jedan broj pacijenata opcija koja ima najbolji odnos troškova i efekata. Sa druge strane, trenutno su na raspolaganju neke nove opcije koje su bezbednije nego što su bile ove ranije, standardne terapijske opcije, a koje su podjednako efikasne i omogućavaju da se i kod tih velikih indeksa telesne mase u jednoj operaciji reši problem.